Iri nĩ ithaa rĩa Weru Wikendi. Kethinkatho na ntune mutegeri bwega nontu wa kuona kanya kugwatanira na unikire Weru Wikendi thaa ithatu jira ni jamwe jira twikirite urito krenti tochetu tukubona arua. Remi bamajani kuringa kura chia tongere bao ntere mwanya nyuma ya kithurano gike gutire egoro. Titus Tuchu kuwa kireito ageta na mbere gutwika mukia Mombasa ndi mutumacho ithinke ugite gavana Kawira atendaga kuritaniria ngugi na atongeria bangi. Mwandiki munene wa kiama kia BAS Mugambi Manyara kuwa baga karanthiguru na gutara mutongeria ungi wa kiama kiu nyuma ya kireito kwevera. Gavana wa kaunti Embu kuga na kumenya ni anthu bawe bagisiasa bararite antu kienda kwithio bisi chiae. Mwananirio mathithio tukubona rwani Maureen Kirimi na Nyukambi Ntinyari Kinyua. Uringi bwa kura chia erekere ba majani ntukia narua ni bonekete gwita na mbere bwega ntereche South Menti ni arantu baiturite bo katha kiri gutara tongere bao na ni nyuma ya kithurano giki gutirwe egoro mathagaja kuringa kura ja guchererwa ni arakinya bara bakuringagirwa kura ijibona nete gwitikania na ABC kiri gwitithia na mbere utara ni bubu mutukikare na kurikithia. Nyuma ya kithurano kerekeria bamajani gutira muthenya jwegoro na gwikwa muthenya jo narua na ndindi turiongite ituone binge bya kuringira kura kirizo ni cha factory ya Kionyo ithurano biria bithithikite bwega no kiri ara gutina okora kujirwa gachaga kana mikuchanio kithurano aja ngondu ni gitete bwega note thine kona kaja mathandu kuija kinyire kureo na twambirie uringa kura gutina gacagaca muntu arija ategerwa akaringa kura na baba rungamirite utino turona kwina thina monkira thayu kithurano kinkona free and fair nontu agent bara barindene bonde bariwa muntu fulani ate kumba kuona bakeja na bagakujirwo muntu ate kuona ba akorwa kiuria no kwenda bakamutetheria aria kwenda utethio kithurano ikiambiririe bwega nini ballot paper nikinyire mathaja reo na ntu ibenderete kuthurana na kwina ukiriria bu bwega gutithina turerwa irio anywhere kancho kirantu katho no twakumira kinyara nkona bombeta nkuruki yegoro ka gutara mutongeria wao na gutina andu anarua gutina gituma gutinchobi antu bendane na bakamenana na ngwitikia bomiria kinya narua bathithe sacrifice no ntuibaije majani jao bagukaria ngwitikia batwie twithiaga turi mediator wa factory yani KTD management services na arimi ngwitikia batu tuthuragwa ni arimi twithaga twi metho ya arimi tutithaga twi metho ya antu bangugi batu twithaga turungamirita arimi ni kithurano kiria kigwati mbaru ni bamwe barwirigite bakiuga bakirigithana kithurano kithuru kia Murorongo kithurano iki kirungamiri ni nkiama ya MBC bariuga nikio kiegana ni bakona kiri na uma na weru uria ndona MBC bakurita ngugi njega kinyara ini uteciirie itenenei na ibagusavu antu bwega na bai na haraka muno kwa uguti gucerwa mtu agucererwa urita otonya ukanenkerwa ballot na ukaringa na inkona MBC bagwita ngugi njega muno na ingwitikia kithurano giki kiri free and fair nuntu antu abatarwa betha barungi kene abatarwa na ingwitikia kia narua nuntu kirungamiri ni MBC nkona gi fair gitithuki na ikithongi na umana kia national level muthiene wirigiro bwarimi bamajani ni kuthura mutongerio rokabaguna nkuruki kiriwiti na mbere bagukiria kimera kiao kia majani wirigiro bwakwa kiri atongeria bara tukuthura ni mbeca tukwenda cieja mukone no ntwituonete kagabere karario tutwire thinene na egitare itukuona atongeria baba kwio baturitite na batwikia angi twithura mutongeria uroga turetera mbeca kuma na wiri citie bweguru nkurukia wikinyita na ndi tontu tukare mbona inene muno mwaka juju nkurukia ciringi 60
na itukwenda muntu urokeja ongeri kinya siringegana kuma gicigo mbunge kia South nkiripotera ndeto cia Werũ wikendi riakwa rietwa ni Mutugi Kare. Josephine Mweti uria nwe ritani na ofisa wa Mara na atariretie mutatara jwa narua jwa ringi kura kiaria na ugite antu batikinyite bunene kuringa kura ije kumania na gutira kwegoro indi mutatara jo nijoitisha na mbere bwega norotete kinya maandamano jo Gen Z ria kuga nijo jarangaratanirio utarani bubuntu kwegoro. Martin Mugambi na Chionkurukia. Maya arimi gutinda bakabite muthenya wegoro gwa beterete ithurano bia erekithia bamajani ithurano bira bitaomba gukinyanira muthenya we mundhiru kiriga chaitiri bararauka kiriwanda mwanya kumbanithia ithurano bibi batongoretwe ikiama kio thurani na miankandeni ya nthiguru ya Kenya gichigo mbunge kia Mara kiwanda kia majani kia Werũ wanabo batati wa nyuma kiri ithurano bibi themwe na nuchu charu kirirwa muthenya we munthi barathurana. Kankwenda kuga kura cietu cienderete bwega narua ojora pokumenya igoro irio turari kuringithia kura na itumbite kwithirwa tukipokea makaratasi jonthe bwega na twaikituone on time by the mona nusu ituo bionthe ibikuruguri na biethura bikiendelea bwega na kwithirwa nkithiuruka ituo kadhaa Mwembe North na Mwembe South na voter turnout iri nusu anto batiromba guchiumiria bonthe but we are expecting by the close of the day adairia chiri thaa kenda nontu iro tukainga ituo bietu anto bonthe baria available bakethura bario kuringithia kura. Josephine Muthomi ura nwe murugamiri wa ithurano bibi munene augite bagatigire ithurano bibi bikuthi na mbere amwe na gutwika arimi batikumagira bwega igoro muntu wonthe na araije ntukwe kuringa kura na ingwetikia antu bonthe ibaraicometete lakini nontu bwa mantu jara jonthe jaratokezera ingwetikia bakethura bakierewa na bachiumirie narua kinyaro baringe kura ciao. Ankwenda kuga kuleta pole cietu nontu bwa the inconveniences ira koserwa egoro nontu bwa kwithirwa kura itiraringirwe na antu bachiumiritie kwija ituone but tukwenda kubwira that narua bwaringa kura narua bochiumiririe tukarungamira kura na uma ojora turungamaira na matokeo jonthe jakethirwa jeja haki na ukweli. Arimi muthenya we munthi wanabo baraukite amwe na gutwika maringangirwa na maruru megoro mati kuri makuthira. Riu tukudurana na ni wega muno nontu wakidurano ikudwega tweterete ingi kiuma kura ire ikuma to no gucinda riu ni wega muno nontu igoro tutindete tweterete no mri gukubua tukudurana memba ikunoga egoro nukumenya riu muri no baingi no baurire muji na nukumenya memba najo jina ngugi nyingi ja kuruta risabu so kidurano kyo mndite kidoku nikijeta njere mbega makosa no maumaronekire egoro lakini makosa tuwe wa makosa ni makosa gutirina ende kidurano ni sawa kidurano kiko sawa wa manto mathiete na mbere bwega gutiragia tumanto bara bari na menda akaunti ya Meru na nkinya akaunti ya Tharaka Nithi batagwitigirwa bathura ma director bairikiri ithurano bibi nuntu ndi na factory jiere ndi na ya Werũ na ya Kinoro mbati kudura director bai nuntu ou ni okundungamira side iria ya Kinoro nuntu ndi na mugunda nao no na wendi na mugunda ngichogoria mbati ngikagia majani Werũ mbati kuduranira kaire na kogwa untona efia na nkwegwa ndandura sana. Kiripotera Werũ TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Rawari munini wa gavana thirikari Ndhuru Titus Ntochi augite kinya kethira kiraitu murungi
na arikite kuma rukata munene wa kiama kia BAS ageta na mbere gutuika mukiama wake na kinya musiasa mutongeri wa gutiwa no munini wa gavana Kagitene gakamutuma ntwaithingia ugite thina ya gavana Kawira no kati kwenda kuritaniria ngugi na mutongeri kinyori ko ni untubu wa timbaru ni asiasa bangi bare MCs Bamiru arabari teja kirima thiko jethe wa MC wa korotwa na kiama kia BAS no mwenda Kirinya. Urarari munini o gavana kaunti Meru Titus Ntutio auwete kinya kethira munene owekire itumurungi akurukiria kanya ka mutongeria kiama kia BAS agaita na mbere kwithira imu memba na mutongeria wa Meru na kinya Kenya yonthe. Lazima yenda mheshimiwa akaita murungi rethirwe riri karatasi ni arari gazetted. Mheshimiwa akaita murungi akaendelea imu memba kiama kia BAS akaendelea kinara utongoza. Kinyara atere itaragere gadorite araura ubote na maana. No tukinya mtaweta Mudavadi. Musele Mudavadi ya appointed prime cabinet secretary. Ito kumena o mwana kiama kia ANC lakini litarakete kare gazette. So nya wana litarakete ito lite gazette. Are kiama kia party leader kiama kia BAS. Waike no kwa kile means a member of the BAS party na akaendelea kutuongoza na kuguide the young people. Nikenda tumawithithia Kenya yetu na mbere. Bakiarie kiathoneke kurukia the wa MC Okolo Ntombungene kaunti Meru mwenda Kirinya na kingi kia kurukia mirimu leo nteretie Mbaranga wondine Karama atongeria mwanya ibatariritie mathina kithumba yara atongeria bangi Bamiru baukulukira njarene tia gavana Kawira Mwangaza. Uninkerwa ibonka huku mangu wine karioloi no ntuitari na kiroto kia gutethia nthaka cia Meru gutethia yuthi gutethia ekuru na mbia cia ikundi gutethia akuru empowerment programs lakini tuyo kinya njou yao yora nyumba ya turia deputy governor bwana Mwaine ya turia MCA ya turia tongeria bonde bakisiasa nende Meru ni rinyene ri nanga mwathani wengo aturite nyene oro na rubunguro rwa account ya Meru ingavana Kawira Mwangaza ende urini pasta virando mbai maromba no ntoinda bathurire gavana nwena mawaziri nwena kaunti ya Meru ende nyaba mbera barabara na tanga itanto betu gavana eto burawire awure buonke MCA we Meru buonke deputy gavana e Meru bonde makatelo kakarinto be Meru ende batulira tora cheki uri kimwake gavana eto akara chinto be Meru re viriariku inguniene kirete ikathatina ekirete imutongine pinga yana beto no katwa meani nyenda timwaka yu tugo ya kinya to meanie kenda antu bara bendete antu na bara bendete okuria Meru ya bande putingavana bona kanya no tukanya kara to mwete nyawe kayukirwe kana ikero mukuru yakira watedia Meru urombe kio kachwa au rogita au rokimbundi akirwa kanani ariite teoro ngoro bena kiringa ngita wa mwithira wi mukuru akarite ngombe mana tano Rwanda no yukirie tika deputy governor lakini akwenda kwiro kya kona tundu kingia umenya wero kwitite kuya na wero bukia Meru bubuinge muno tuchuna makirite ontubu akiwa we na aria kaita kia kurita ngwe ya munini o gavana thirikari nembirwe kiraito murungi aino mutuma you mean well na wewe na koro enjaga wachamanire na mtumbi bange mtu pole sana ibika irwa kia kinyo ofisira dauti kita tawakire tenjaga nyeno engero kwa brother ote wanara akayo kulonga tukwere pole ote butona umeria miaka kegwita tukwira kugwita atia ikuthira MCA Bamiru na boibarombete jenzio ciumeria kuonokia Meru ya broba itite na mbere kuonokia Kenya andi bari ro taxo zaidi abo tauria taxi ra abo taxi mage wele nere okambia kuria nere Meru county 24 billion orieni na iri kenda butwate kuria na mantu akara mzuri mbunge Meru nio ithairwa ina MCA generation ubo wetwa Gen-Z au vijana ndogo Meru itu number 1 na ibere ibwega nontu wa misimamo yao arakwina uma muntu akayoma arakubui muntu agutegete ate utibui indona Gen-Z bagiandamana thuge tu thai batu kature inyana akonta simple nyekere nyawe ngobo kona turakura abo katurete ukimwa no ndonyo to mbero yona kra milioni moe anto ba bona woitia ona milioni zate chio pita kabaigire milioni 15 tende na kutegwa abu wainge ke batu to wainge ke ba akuru
Gen Z bokaringa na millennial nga nini you are about 70% of the population kanari kikura. Yokeni kura bogete gina renge kuditanira linda zbenu ne antoba koro. Akiaria kiathoneke Mbaranga urarare mubunge otiganiste chonge kabeabea awite aita na mbere kuria mubunge okaita kampu rwa bori cioria biegi wete na mbere bwatiania itora gicioria yuni baita kora kia mheshimiwa thuriro cioria nonto ina kura cia wanatiania wale amundu atakwenda kurwa cioria achoke kwa mwekuru wete boloi nande yaonika beabere ndauria cioria ndauria ni tonto ana bate kuona mbasari imakosa yau ikirumi ndauria kioria ndauria ni tonto barabare ndatire wekirwa ke program wekirwa lami lakini echo twena ensi mtu weta go check tuona status ya barabara indiverted ne tonto ana bate kuona mbasari ne tonto karama dene me akele 320 million cha CDF na 120 million chakera ne tionto tutionete maendeleo noya mwe so cioria tukauria kiripotera Wero TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa Mithika Katho cia mwanya kirigo mutegeri na mbere kurumira ntuso chetu nchokerete nyume kagita gate kuraja na ntutonkuruke Ana baku ni botoro baruju ritana mwana waku egabwa gwikaga muthitho ari munini kenda ombaga kubangira ruju rwawe na Solution Sacco Hippo Junior account baritane ati ochumuni yonde ni agitumi na gwikaga muthitho rionde ni bobwega ni untubo matuko janyu mene muthitho jukabatetheria gukura ni twitikaire free internal standing order na nkuruki turi na fande ya twana na jangi jama ingi rugura Hippo Junior account kirerwangirwe tururu ya kwinagwe na wigwatire Hippo Junior Piggy Bank utheri kenda kuthongomia wikibo muthithu kugwata nteto nkuruki turingire thimu gukurukira 0728787972 kana uriongire mutandao wetu www.solutionsacco.com. Solution Sacco, your ultimate financial partner. Wapwani mpo, Kilifi na Kwale tumewasili. Sasa unaweza burudika na Star Times DTT kila maeneo ya miji ya Kilifi na Kwale. Tumbuika na vipindi kemkem vya kusisimua katika station yetu mpya ya Rainbow TV Plus kuanzia Julai tarehe 1. Rainbow TV Plus, kina cha burudani. Wasiliana na customer care kwa nambari 0719077077 hivi leo. Upate taarifa zaidi pa kununua DTT Star Times decoder. Uenjoy zaidi ya channel 75 local na international. Usiwachwe nyuma. Star Times. Enjoy digital life. no twiro kithangikagwo ni mirimo mwanya mwanya na ndiuga kwa nkoro kairi Mokeo Nutritional Herbal Clinic turiaja nontu bwako tutiritaga murimo jo shukari na mieri 3 high blood pressure na mieri 3 arthritis na mieri 3 low libido na ntuko 3 na thenewe kathira buru ironda bya kiu alanjisha mithemba yonthe thina ya mugongo kwaga mwana kiri antu akana arume na mirimo ingi kathumba aja miru obisi sheto ire kalkia akwena nduka inene ya Magunas ire yari uchumi na turugura kwambiria thaijire sharuki iri mwanka 10 muciogoro maoa turisa Macloch nyuma ya Ken Silva na no turiongere ntuko shionde cha Jumatatu na obisi sheto iruguraga kwambiria thaijire sharuki iri mwanka 10 muciogoro nkoroki gwatania na dagitari o munene mutaaramu J Mburu ntuko shionde cha Jumaine kwambiria thaijire na ndaika 50 aja kwa Wero TV kumenya mantu nkoroki araniria na dagitari o munene mutaaramu J Mburu gukurukira 0721 640 369 0721 640 369 Mokeo Nutritional Herbal Clinic. Tunatibu, Mungu anaponya. Nothing should come in the way of how you enjoy the game. So ukibet, bet responsibly. Bet na amount unaweza afford. If you need help, speak to a counselor today. Call
call 0800 724 835. This is GoTV, and right here is where you can catch the brilliance of Mbappe, the scoring power of Kane, Ronaldo's, and all of the greats fighting for the glory to be crowned the kings of Europe. Don't miss the unbeatable action of all 51 games of Europe's biggest football event, live on SuperSport on GoTV and GoTV Stream. The Euro 2024 live. That's GoTV for you. Love it. Auga no gocho mabati ja Kinandi, ja makamu, jare na ankanya na original, ja kuimba nyombeku, Raino Mabati Limited, tore aja, neonto waku, tore kuretera mabati John de jare okwenda, na ja idhimi mwanya, na ja na maguli ja kuguna mukojo waku, tore na mabati modembajua Roman Jamii Tile, Jamania Tile, Brit Tile, Jamiz Tile, na Espana Tile. Industry njero ya Raina Mabati Limited, erekidhoka njerene ya gweta boroire, no gure mabati original ja Raina Mabati, na jaga ukinyera arakunde ore ndegorone Kenya. Kugura mabati jetu, turingere kukurukera 0729-628199, kana 0740-229609. Kana uite Facebook na yetu zayo Raina Mabati Factory Limited. Kana otoriongera website na yetu zayo www.rainamabati.co.ke. Kanyere kainagwane mwene Raina Mabati ne yetu, tugure bietu, tukorie bietu. Ndenda kwanika renjie kuru bandu kietu na nya bara banini. Ibara betete kwambiria uturo. Nya mtu no akaria kiugo uturo ibo burito. Lakini ngogechire o inyinge cha kurita. Imo atona achi ngogecha ibo. Kana watia gatawa gaku ge karungu kare gogeke guru kono ni antu bothe. Nya mande ko jonga jauga andika kioneki giaku na namba inene. Oi kiara ikathoma ni antu bo. Na inya tawe ku ka meka ndi ne tharire antu bothe no kaigwa ibo no gakira ngogire ku kana ri ethero te kuia. Na ethero te ko jokia gintu kia itango gechionde chianjara wanjango gechionde china baita mono. Konde nikarenjie kuru. Nikinyore enda kuja muritana. No turita yengo kinontu. Tukona onda. Na nare ukona ngugi ti no akona ngugi. Ente no nkona na tino akona. Mtu ageta bwa ungete bwawe. Kanyama wito gitega mbuchari. Na no nkwenda kona thoko ngeta andiwe. Twinto ja tutu ngeta ngoria. Ngoria mtu jo getha akangurira tokwendaia tukarikania. Nje na ndi akambira ndithira tunganona kamuikiria. Ndia twathira ambitia kairi. Tukendelea u. Mubango jwankatha cietu ureteri ni Solution Sacco. Ikambecha na Solution Sacco kenda uongera muthitho jwaku no urugurire mwana oku ipo junior account kenda ija kumutetheria uturone bwa ruju. Solution Sacco, your ultimate financial partner. Bagigweta na mbere kurumira ntito cietu mwandiki munene wa kiama kia Bas Mugambi Manyara ugiete bo bari tayari gukara nthiguru na gutara mutongeri ungi wa kiama kia Bas bo bwejite nyuma yawe au mbere Mugambi kwendekithia kiraitu guchebera gitine kintu kiria athithite ntukia naru akiari Manyara no ritie kiraitu murungi kwandikira baruga murungamiri wa biama Registrar of Political Parties kiri utongeria bwigie nthiguru ya Kenya wakili Mugambi Manyara no ritie Rais Ruto na muneni wawe kuthikira bwega nthuki mbithi bara baguchita Gen Z akiuga bari na urito bunene muno kiri siasa. Mwandiki munene wa kiama kia Bas Mugambi Manyara kuga ati ibakwenda ringavana bairi kirito murungi kwithwa gitebirire mutongero wa kiama kia Bas no ntukinyare thirikari ne inyankuru kwandikira kirito baruga nikendari kithio ntububu na imthiro na arua kukurukira barugera nikinde kirito murungi augitewe na achebirite utongere bo kiama kia Bas na ketho emu kiamaki indamwandikire baruga ura ndaugire na baruga iwe 48 hours chia kuma gitine kia Bas yani arisaine ipatiri ndo Bas na ambuge narua inkugurwo muno no ntunde kuthoma baruga iu kiraitu andikite na kinya kethe anatumirite gichungu gikingi sana athiuruka gita ithioro parangira fwe muthia na ugire wewe engwa akurisaini ipatiri nda ya Bas
na kwa kuonania mantu jonde yarandira ugite na yarandira mwirite atimise na gitirata na timisire amno bubu amuna nandi no mwangete kingathite thirikari nikenda gutigera ritora ri gwitoku na mutongerio kiama prosinje kurisaini kiamene te kwandikira mugambi manyara baruga iuga ukurisaini kiamene ugwe watwikire patirinda wa kiama kia Mbas through a gazette notice ya Kenya Gazette no mwankari etore akuritwo gi Kenya Gazette era na gazette ingi ko ura nkwenda kwera mheshimiwa Kirito Murungi ko express your intention ya kuma kiamene lakini mwanka kiama kia Mbas kikalende kiuga giye guita we patirinda resolution we tumekwa registrar na registrar kundi gazeti kutwike akurita gazeti notice inge kunia uwe utepatirindo kiama kia Mbas akiwa nandi moja kiama ba Mbas bakarandi nikenda batwa mutongerio nge kiama giki magega karandi kisho patirindo ngi na patirindo baba inge muno ku kiama kia Mbas kina members baba inge muno twakarandi tudugane no na ule akuga ni kiama gikuga na ule atikwenda ni kiama gitikwenda na ikyo giatumite bagire umpenga lakini balemirwe na uni angwere mheshimiwa Kirito Murungi tena andu anagwe buru igioto giashiria ndiratumaira na gioto kiu witikanire nakio kirimanto jeki mutongire mongo na mbe mbithi etho akibera no monga bagwatana munini wawe kethora tiu mbe mbithi baba ketho bakibathinje na ndio nintegete nkona yaka president itetie yaka deputy wenami yakabasha bashanirai jireni nonto batete ni bwega umwa kiuga u ungali uga umwaina unge inaja nduke mbithi ni botegete bwi deputy president na tongerie bangi bakona bukiburwa bakeja na kirango kira baburinga mwanka bagikisha ubwo bokora mulimo yubu inachu ibaije ura bakathithia ntikumenya ni lakini ibaije bakona abo waste time ukiri ya mbeje chiao obishino kutingwe bukulita ana baba indroni babo memuno bakamenya kirango kira baburinga butike bole mulimo yubu inachu kuwe bubwire to karandi bukwa batene bukabari kirango kia no mwanka twethe tukuthigia budget ya gutethia antu babethi out of 4 trillion shillings utembe shire kirio kuno mwanka bwete no bugi bukwenda gwikirwa bilioni 200 kana 3 o mwaka kenda nabo bomba gwitethia nacio bomba kwithwa bukiambairia biashara kana bomba kwithwa bukiambairia factories kana bomba kwithirwa bukiromba arun kenda bomba kwa kuthithia mantu jenu akiwa nandi na kuwatana mbe mbithi ugeja kwithwa kwina mutongire wonde nene Kenya akethwa na ungumania baba pena rutha runene rotonyo bichine una kumweberia as long as ututikura na corruption kukinya tukongera ugoti bwa kinya mbinguni kana bwa kinya iguru buru kutireo tukangania mbeche ira tukunini kia maendeleo ko ambuge totio ni structure and leadership kana utongeria brabo kuonekana bwantu babethi kira kia maana ikuthithia the right thing na ingwetekanirie nabwe watu ka thirikari na nto corrupt na nto ibo pa kuria mbeche hii tukurita chiogoti na ibo baiji na thirikari tu yukia atua ite ni ubichi bumuingire ubichi na bumuinge nonto ubichi yeu ni thirikari tie mwekurowe tie njewe wina raite weta bukenga mtu ubichi na kanisa kinyechi nkwenda uchira uyu tafadhali mbechi iri kuwa thirikari ndire nyingi cia nkukumano ireta wa kanisene ikaromberwa na bugatigwa na imwe inkwenda ubwira tafadhali buri antu ba Murungu putige gwitikiria nkoma gutonya kiurune kia Murungu kana kwija kureta into ya biu na bukabiurira mbe kana bukabirombera bubwire to mwira mbere uturetera 20 million twiri na ifactory iri kuina yo ni account iri kuina yo imbi urendetie kenda wona mbechi we ya uturetera muthuri Muriuki weru weekend mutirijo kangangi
Nini Rais Rigathi Gachagua noretia Kenya kwa Rais Ruto na thirikari yawe kanyaga kurita ngugi na kuingia mawirane jawe kiribo akiaria na tena mbere na kuwa guti mubunge wa Nkumirwa kenda gukurukia rwari rwa finance bill nangi na ku Rais Ruto netete nthuki mbithi na ikundi bingi kenda bakaranthi guru na kwaranirwa kenda gwitikaniria kirimantu mwanya mwanya jaraja okuringithia utongeria bwawe. Undi abunge barabara gwataga mbaru rwarero finance bill bonekete kwithirwo na kagita gako mubamo bakiengwe karone bya mwingi na bangi utonga bwa kwinyangwa DP Rigathi Gachagua ntuku ya narwa na ajukiete kanyo ringi kubarombera nkome. I also want us to be fair to our members of parliament. Many of you are disappointed with the way they voted here and there. Lakini sasa si mtakuwa na nafasi wakati ya uchaguzi. Saa hii tuwapatie nafasi wafanye kazi. Hii maneno ya kuwatukana, kuharibu mali yao, kuwatisha hakuna haja. Tuwasaidie wabunge wetu. Yeah? Nera kinyajo kete kanya gukararia nguto ire ikuthiurunku ati abunge banenkagirwa o mtu milioni jere kenda kuringa kura gukurukia rwari rwa finance bill akiuga bobo ni urongo botheri. And I also want to confirm as Deputy President, as the Deputy Party Leader of UDA, sisi hakuna pesa tulitoa ati milioni 2 ya kupatia wajumbe. It is not true. Let us not tusiharibie watu majina. Hakuna haja. You know, let us not castigate members of parliament ati ya kwamba alipewa pesa wapige kura. From where I sit, there was no such money, there is nothing like that. Tafadhali tusiharibie wajumbe majina. Tupatia wajumbe wetu nafasi wafanye kazi. Na wamemsikia. So next time when they vote, si wamejua vile mnataka kusema, they will listen to you. Akiaria rinterecia Murang'a Gachagua nkuruki na arombete Kenya kwa Rais Ruto kanya gwika gikaro na gwati mbaru akiuga ati na nkanja ntaire ya gwetithia na mbere nthiguru ya Kenya bobwege konekana. President has already started a process of consultation. Yesterday alikuwa na Catholic bishops, amewasikiza. Leo amekuwa na bishops ya AIPCA, anawasikiza, which is good because the church is the conscience of the nation. And now that the president has started that engagement with the church leaders, tuendelee na hao watoto wetu na viongozi, and we'll come up with a good country. And I have no doubt in my mind, our president has heard the people of Kenya, and he has already started the process of consultation with the people of Kenya, with the leadership, so that we have a peaceful country and we can get development. Na jukitia kanya kuromba nthuki mbithi gutiria maandamano jira babangite kiumia twetete akiuga thirikari ni irikitie kubanga ureka abathikira. I want again nikiwa hapa Murang'a kuuliza Wakenya wote, now that the president has agreed, we engage, tuanze kuongea, tulete maneno chini. Our young people, we have heard you, we'll engage you. You have some valid points. We'll also share with you what we know. We put it together with what you are suggesting. We come up with the best formula. This is our country. And we have no other country. Please, tungetaka kuona, nimeona kwa mitandao wanasema next week, tuachane na hiyo maneno. Miadeje nionekete kugwatirwa bunene ni Rais Ruto kagita karia kuriongeri atongeria bakanisa ya AIPCA garone yawe. Mimi nitatoa taarifa leo ya kwamba mimi nataka tuongee kama Wakenya. Yes. Mimi nataka tutatafuta, nimetatoa mpango kuanzia next week. Mimi nataka tukuje tuketi chini. Viongozi wa makanisa, viongozi wa dini, viongozi wa vijana, viongozi wa NGOs, civil society, professional bodies, viongozi wa vijana kutoka university, tuketi chini tuongee vile nchi yetu tutapeleka mbele. Vile mambo ya madeni ya Kenya tutafanya namna gani? Amwana bo na ugeta kuri no batu bakwathurana baraba gutetera Kenya na baraba kujukia kanya kwaragania nthiguru untu ugete thirikari titikiria no untu botonekete kumeruka bobwega mimerone ya Kenya baba inge gukurukira mitandao. Wale waliochoma bunge sio hawa watoto. Si ndio? Sio watoto hawa wetu. Wale walienda kuchoma bunge ni criminals.
ambao tutawatafuta, hawawezi kuhepa, kwa sababu huwezi kuharibu mali ya umma. Tutaongea na vijana wetu, tuko na mpango ya vijana wetu, lakini wahalifu, wakora na hawa criminals pia tutawashughulikia kulingana na sheria. Hakuna vile mtu anaweza kwenda kuharibu biashara ya mwingine. Kuharibu biashara ya mwingine, kuvunja mali ya umma, kuharibu biashara, kuharibu manyumba ya serikali, kwenda kuchoma CDF office, kwenda kuchoma sijui nini. Hiyo itatusaidia na mambo yetu ya kusuluhisha matatizo ya vijana kwa njia gani? The Father, the Son and the Holy Spirit. Aritoka thomba kuma Meru bara bathomagira Nairobi nibejete hamwe na kwariria mantu jara baringenda thirikari ingia ni arabonekete kumeneria kinya gwikirwa mpine kwatongeria baritwa ni untu bagutetera bangi bakiwa batikira untu bubwita na mbere. Anthony Kathanya na Chekinya. We reject. Poor leadership of nation. Poor leadership of Meru. We reject poor leadership of Meru. We reject poor leadership of Meru. We reject poor leadership of Meru. Gen Z, Gen Z, Gen Z, Gen Z power. Kura our MPs na the elected leaders baba ingire kura antu kura with the nominated elected. I think whether about 11 in the county. Uma human rep mwanka babu bonde whether gento kambera ibo ato failure ni bato aburingireta kura, so that means ibo na ni botege mo bato ni bato ebra to tege mo ababu na no nto bonto bo bato gwibo to failure na ibo ato mbitrire na ante kona za go boge yo to era abo ebo to wana ligo ebu whether no te ebu whether no nto bambere wana ni bote na mwananchi. Na for that thing bato to wana historia ya vijana, we are going to call upon your recall ito kwenda kwanjiria situation ya bato ito kwenda kwanjiria nini yo collect signatures batu te atera 2027 yekinya to abo ani mapema no ntibo ibure mi batwe nenya batu to remi babu na totege mo ababu renge, so ibo ato file na bambitire mo youth na bambitire mwananchi wa Meru uro ringire kura orogere rukire ataringa kura are thira inine akina mtu fulani lakini bwende ibo to file te thai kweteke kwenenya MPs bamwe vijana bara batu go bagiro ma bagathetera vijana na batu thigiria lakini ibo bari bambere auto fail ne ibo bari bambere auto mbitire. So for that thing to te rinya 2027 yekinya na if ya force to te 2027 to menya to tege mo ababwe na kintu ira bomba kubwethia the honorable thing bra batu kubwethia bogwa go inyota kanya genu go tumira mbia gaga kwethia ta time no itara siasa kuromba kura nonto wangu bo ashura bogana mapema rugire kiinda gwethia kintu kingi ankurea na inyara polisi batumire na kintu kambere. This is a message KCS yetu nonto imo Meru na even the police ING Jafeth Gome we Meru lakini no kuona inyara polisi botumire excess mo gantu ra ma wantu bakinya uringo risasi antu banana ngwetekia ubo to felete bubele na for that thing ka that reason babu kari antu bogwelwa mwananchi kuata na moyuthi na boke ambao the youth baadhi thai bote baadhi go bro bisino baadhi do abwe go resign na bo anano nto ibo to felete na bare mo go resign to call upon your resignation to kari youth ato condemn aktirera atendekere rutero Meru rira ana baba anake kana to youth twinde the Gen Z turetite kuandamana nonto bwa kuthetera haki cietu na kuria finance bill ira yeki mbunge ne Kenya iko antu bara ringiro risasi iko bara kwire atoko demo aktira na thina yonthe kana belemo yonthe twemelera the MPs kana atongori bara twasangurire ba Meru County ibara atwenderie yani mwanya yo antongori bara na Jundas atombe tuene ita iba atwenderibo no ntokethira ukarwa mawe mutongoria usanguri na kura cia Meru uatire na muyuthi o Meru uwe batu turia muria tongoria ni mbucio ni bwa supportete kumanisha ria bwethera bwe mbungene babwe butethera bwe present batu bute wakilishanji ba Meru youth bute wakilishanji ba Meru no rikuburi wakilishanji ba mtura bweta boss then bira to aburomba 2027 uhakikishe mbucio roku ura we state house akeya kuringire kura Meru nonto aktire tendekere otinyo mo MPs otio mwenyo leaders urekira thai isipokuwa MCAs bara baretire na ministers beta kurira antu bara cibitari lakini monka thai utire MP ura condemn aktira egetheri ko ura condemn ri tubwatu kwitha tukiona askari bara bayukiritwa tu ekisheria lakini utia tu bara yukirwa atongorie bonde ba Meru baba votere yes iba to bwethirwo boe batu akari ba Meru
kana MPs ti MPs ake atongori bonde obonkora support financial bill tato wereri na batu tote bunkumia etene renge taire tarenura mwisho ne nyare ona otobote mpere nyabo taadhiria ta batu ya agencies ba Meru kana ba Kenya yonde ito support the 14 demands ira ikwenda ikobua kobwetherua kana ira bakorea nacio batu tekwenda kwaria bia tokwenda iya tokorea nayo ote mandu inyako wareria ote toko ninyako wareri batwe Skuru ya Ndakaya ikoni kongwerete gwitaritaya kwa mwarimu munene wa skuru eje Joseph Mbaye uria withiritwe ari mwarimu munene wa skuru eje kwa miaka 14 na ate kinyani kumigika na kumitethia gwitithia nkathi ni mambura jarajaretete mwarimu na kinyarungamiri bangi ba skuru eje Ikiatho gya kumwira Ibwega mwarimu murugamiri wa cukuru ya secondary ya Ndakaya iko Joseph Mbaye ora athiete kunoka ngugi ya thirikari nyuma ya kurugamira cukuru ino kwa miaka 14 Mbaye nwe amukire gwitithwa ngati wa cukuru ino gutwika cukuru ya Kinthiguru mwanka wa 2022 miaka yiri gake nyuma yake kujukia utongoria bwajo narue ni tuku yakwa ya gikeno Tucokeria Murugu nkatho ni untu bwa uria andithiritie mantu ja mega no nturugendo rwakwa rwa gutwika mwarimu ndambiririe mwaka jwa 1991 narua ni miaka 33 ithirite ni nditite ngugi kiritwanya mwanya kuma mwarimu ngatwika deputy ngatwika principal igita riu rionthe ni mbonete ndina kana ngwati njara muno ni antu baria bamikaga iko the board of management the PA na arimu ona kinya aritwa na ritiba wira na ngacokeria Murugu nkatho nontu kirugendo rurunthe nwe umbonekanirite arimu aritwa amwe na bondi ya urugamiri bwa cukuru ino iba mugwetete ta mwerutaniria na mutongoria ararutanagiria ngugi bwega na barabara yari urugamiri-ini bwake ethiritwe like my father to me against supportaga na kinyago mbonereria bomba ti kurita ngugi na no mbuge nindaumete mauntu maingi muno kumania nawe maria kinya magantethereria in my profession as a deputy and also as a principal in the future. Amekuwa mtu wa baraka, mtu wa kupendeza sana na mwenye upendo sana katika shule yetu. Personally amenijenga sana, amenisaidia na amekuwa nami. Hata nilipokuwa na challenges pale na pale amekuwa nami akanifanya kiranja pamoja na walimu wengine. Muntu uje kulitania ngoyo na antu delegation of youth na mije mono na naije wa accommodate kinya community kire gwita ngugi ya cukuru eje kuringana na mukaririgite wa bondi ya cukuru eno Daktari Benjamin Mugambi Kanga uranwe murugamiri wa rwongi rwa kumenyera aritwa ndeni ya University ya Chuka na uranwe ari mwarimu murugamiri wa cukuru eno ura amunenkerie utongoria Mbaye nagarurite mukarie wa cukuru eno bunene ya kinya kiwango gya Kinthiguru ugu iko ekalireu more than half ya nyomba iria iriku ciakitwo indi ya Mr. Mbaye kou ni arutite wira uria tiu maria mari mbere yawe for the many years tutaombete kuruta na nundu ni tukona irathi ni cia ngoroba twatigite irathi ti cia ngoroba ndomitiri tutatigite ngoroba twina ciri cia ngoroba keja kwithira principal singi ciomba gukarou agetera kwija gucerekewa ntuku nuntu terasima tujuki utonga bura bunde burinde buruje na Mr. Mbaye wana amenyera utene na ndi atingana no tonga na rio ndemo keja skuru utumbo mwaga ninga kuri na very big issue outside ekwenda official ukari official nyuma ya kumutunga nthuku na kumunenkera biegwa bya mithemba mwanya iba mwenderete itharimo na uturo bwega nyuma yake kunoka wira eno ni tukwisi Mr. Mbaye well na uathiete ni tugwitikia Ngai na mubango mwega na akamukinyaniria mibango enu ainayo yawe nuntu Ngai unu ethiritwe nawe atethia cukuru yakora nkinyagiu yakinya wana riu ari nawe kirengo geire ingi imweterete nengo ya mwathani arikia ni akona opportunity kumirita muno nontu nonanitie kiri matendo jao jonthe ukristo bwa uma Mr. Bundi
na deputy mwenzake please ingwitikiria buketha bwe na lot tumboro kuma Mr. Mbae butuike humble but still firm nikenda institution hizo nontonene na muno a national school yomba kuendelea more than ever before. Bendele kugwatira skuru onani nkwenda kuga atiri my commitment onani kanya karampomba kuthithia kinya kethira nkauma ngugine kuma tariki 30 untobura mpomba kuthithia bwa gutetheria skuru nterega kuthithia na at the same time ndi murito wa mbere wa skuru eje kwa ni kuga atiri ndina kanya gakwendelea kwithirwa ndina ngwataniro ya skuru eje na karwangi kau kagikundi kia rito bara bathomaga nja mbere Nkiripotera weru wikendi kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe Mbita wa Samuel Gaishima. DCC wa Boris Josephine Jenga ugite ni barumirite gutigira guti mwana ugutigwa yanja indi bonthe ni bagweta skuru na kugwata kithomo nongerete na kwakinya makarika je yubia kureo kiriana bari ni untu bakwenda kuthiria buru kenda kwagirithia mugongo. Kevin Kimathi na report ije. Kaite nekawa shiari baina na basukuru meshie munini wa County Commissioner Boris Josephine Jenga netite na mbere witamukana burukiri ya shiari baraba utira kithomo burukiri ya na baoba nini maturene. The Basic Education Act inasema kuwa ni wajibu wa kila mtoto kupelekwa shuleni na inapea hiyo kazi kwa mzazi na inasema kuwa mzazi yeyote ambaye hapeleki mtoto wake shuleni anaweza stakiwa na achukuliwe hatua. Na hiyo sheria inasema kuwa huyo mzazi anaweza fungwa kifungo cha miaka 2 au apigwe fine ya 100,000 au zote mbili. Kwa hivyo ni wajibu wa kila mzazi kuhakikisha watoto wanaenda shuleni. Na sisi tukiwa officers wa national government tunahakikisha hakuna mtoto ameachwa kule mashinani bila kusoma. Abo withethinirane no bene otha iburire kuringithia kithomo Boris ni yubia ruekiria na baoba nini thinira bashume chokinda na neo burumo ankathai. Tuko na adui moja ambaye anatatiza mambo ya kuhakikisha watoto wetu wanapata shule. Adui mkubwa sana ni mimba za mapema. Hapa kwetu Bore East hatuna visa mingi kama ile tunasikia maeneo mengine, lakini ile idadi tumepewa na maofisa wetu wa afya, watoto wetu wale wameingia mimba hawazidi watu 20. No kiribubo yubia ruekiria na baoba nini DCC. Ningependa kuwahamasisha watoto wetu kuwa sheria ya watoto, the Children's Act of 2022, zamani ilikuwa ukiweka msichana mimba na wewe ni mtoto wa shule, kijana anashikwa peke yake. Saa hii watoto mkifanya mchezo na kijana mnastakiwa watu wangapi? 2 ndani, si ndio? Ilikuwa msichana anaona yeye atacheza tu, labda aponyoke asishike mimba au ashike mimba, lakini sheria saa hii inaona ni makosa watoto wote 2 wenye wamehusika kufanya hiyo kitendo. Na mukano murito na yuyuritikire ntubare burube na kamenyere kautumarana baba shukuru maturane ni ntubo washia umenyo. Ningependa kupeana onyo kwa wale watu wazima ambao wanachukulia hawa watoto wetu kama watoto wa starehe. Ningependa kupeana onyo kuwa sisi kama serikali hatutakubali mwanaume yeyote au wale mnaita mababas wajivijali na watoto wetu huku sisi tukiangalia. Tutaweza kuchukua hatua, na naomba pia watoto wote leo, ikiwa kuna mtu yeyote amekudhulumu kimapenzi, amekuguzaguza pahali pahitajiki, uwe wewe ni mvulana, uwe wewe ni msichana,
chukua nafasi ukastaki. Weru TV kumaburi mbita wa Kelvin Kimathi. Nyuma ya rugono rwa mwanya rwa kithomo ruria ronanagia ana 33 bakithomaga na batari na kinya bia kuria indi ibonete munyaka kuma kiri mwendi umwega umwe uria ugite akabagurira bia kuria biria bomba gutumira kwa igita riraja indi bakiroma bangi bomba kubatethia kenda kinya gukinyaniria kithomo kiao. Mutuate mutao kumekana atashauri yako imanto omakorigaria nonto bakwethirwa ana baba bonthe ukibona nyumba ino ba mama abantu amwe ana bari na ana abandaka nonto bakwethirwa yo kubatina abawiteria nabo aciari bao baingi bao ibateyanerie family ino na gutwikana bamwe bao batikumenya kinya aciari ibao ibariko. Nyuma ya rugono rurwa mwanya rwa rwithiritwe rukithomwa TV-ini ya Weru ntugo ithatu ithingatene rukumenyekana ata anyonta ya kithomo indi bamwe ibaringithikite nikiao ya kuonekana ana baba bakithangika igita ria bakuthoma kinya wethirwa bena kwende akuthoma nonto bakwithirwa batikona abya kuria na indi mwendi wega umwe na gikinyitie tauni ino nikenda athi na mbere kuguna ana baba na bya kuria bira bakaria ntugo imbi ngima bakiya kuona thina kairi ya bya kuria. Osogeria ndaitari laibuni katho nonto boturetera bya kuria bitu karia ngato ita skuru nkondo muribo boya nendelee na moyo yu nendelee otethwa bengi na Murungu amutharime kanchogia katho muno ki Dr. Laibuni no togurikana antu baba sauri na baba thoma skuru Nkamathi baba rikiana kwa wirio au no tingwitikia bakari yanga tuirio tuma baita bungi kaita kala kidogo bakiachia nkimaringi. Kuringana na atumwa baba utumitwe ni Daktari Victor Laibuni bariuga atiri kiao kia gitumite Victor aja gutethia ana baba ni gutugikana kinya gwegwengwa na kurukire mathina ta mama warira na bwakariba tauni ino ya Mutuati muno mutaoyo wa shauri yako bakuga nonto bwega mtu uyu aruthite sindo iria thoma nacio ni wei ana baba kuthoma nacio bibo tuona ria bethira bajadire kinya barikana amenya tungu ina thino ntura ndainio na uranda thoma thomere kinya ntina siri mwenda kinyao. Kwa hivyo ndivyo tuma arikana. Victor Laibuni asante sana ontoba hutirikana anaba yana pena motivation ya kuthoma lakini bawasia support ende akubatrikana na naendelee na moyo yuu saindiana baba kinyile the young goals ya kulwalia twana turatu ingia au twana kana no gethire kairende kuthoma la nikini ka tuika karita sukuru kaso kaka tuika uteirio kwa tuika kana kari karemero imbi ikuthoma then later kana kara kura ka muntu munene tuika nwe mwamba nwa boba utuia bikibiki nao ibaba utwetherie ngari ibaba kuuna nduka ende mtu na yugetie tale rene muno gutethia mantu uno ntu agetha kyo na utuwainya maisha ya nyumene ya tithira ya thoki na inya ningu musonjuna nkanda nikuromba kinya viongozi vingi biwate motitarari anto yake yombe yukuyobo watethia. Weru weekend kuma Mutuati Kibe North Petan Class Chabari. Muthejante sana njire ndi kuibwega no twakona kanya kugwatanira nao nithiro no tukubo bwega mbitagwa Ntinyeri Kinyua mbonanirwo mathithio o Karimu Rin Kirimia.